byobuwangwa n'ennono Busoga batukoba nti omuntu wafa kaba kaseera kazibu ka kweinamira kaba kaseera ka maziga bambi ka kinogogo wabula wabeeyo katemba abairewo olw'oluvannyuma olw'okuba nti onaafiire yabaire mulangira era abaire mukulembeze wanono mu bwakyabazinga bwa Busoga ekibairewo nti abaswezi oba oliawo babeera akulemberwa era nga muyasinziira okufuna entebe eno eya Ngobi bo basanwike nga baselebrating obulamu be bambi era abaswezi batairewo embeera bambi emuwerekera nga basanuka bakubye engoma yaibwe enswezi nga kwotaire okwemba abaswezi okutegeera nga omukolo gwebwe era bagutegeire babe baide nga banakaire abandi tubaboneko nga bayambala emigaire engoye edobo obuwangwa era nga bambi betaire kuku emige egiri kwensimbi nga bali kunwa emindi era nga ekibeero babe bali kukuba engoma ngebasanuko ebakina so bino ebindi tube tutubibona kuba abantu babaidi nti omuntu wafa bambi tebakukina tebakusanuka wabula olw'okuba nti bambi onaafiire omuntu wa byabuwangwa baine abaswezi betukoba nti babaku emizimu bambi baidi bamulaga omukwano era nga batairewo ekivulo oba emikolo egy'okuba enswezi era nga baye bayemba enembadaibwe nga bakuba bayemba oti mataali oti bayemba biki nga basanuka nga bakina nga bajaguza embeera ebairewo esongoire abantu nga abantu bali kuida okwerolera bambi ku baswezi nga bakola emikolo gye bambi egy'okuwerekera abaire mukama waibwe omukulembeze ow'ensikirano omu ku bakulembeze 11 bakolewa bwakyabazinga bwa Busoga Patrick Izimba Gologolo nga we muri kumona bere byakukina nga we mbakubye muri kwa Media abakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira.
tuliye no bitundu byena suti mu igombola eryenamba mu disi y'Iganga era nga ekiriwo mikolo gya kuwerekera bambi abaire Omulangira omunene omubede bambi obwacha bazinga bwa Busoga Patrick Izimba Gologolo nabale kulira isaze erya kigulu era ekyembi kiri nti enaku nga ine inuma bambi yaserera oba yafa mubulamu obwenseno era ngono yafa ekirwere kya kokolo oba kansa wabula were bibere bityo obwacha bazinga bwa Busoga nga buyambi bwako government ya wagati bambi bamukolera emikolo okuboneka nga azikibwa mu bitibwa era ajja mu kiwumulo era nga awebwa ekiwumulo ky'emirembe mu numba ye bambi ey'olubeera so embere to webeire chenezi just kubalegawa katemba bambi abaireyo eno aye ngebakoba nti kumukoba ati kubula musiwufu tubwine nayi abayi babaye banjino nadala abayi ba masimu abayi pichikeda abantu n'ebintu ebindi babaye banjino so twebuza lwaki abantu empisa diri kuseera lwaki omuntu aidate kumukolo ogwo okuzika oba kulumbe oba olyawo kuwandiko byenti abantu bali kulira bali munaku atakaye naira nakola ebikolo ebindi bambi ebyokwiba so eyo nembera wabulanga tubone ku ngeri ye police abantu begemye nadala bavubuka nga bano babaye bali kugeza ku bambi okukwenda okwiba ebintu ebyabalizi so nekye ekibeirewo aye nga mubena byona ekisinze kukyamula abantu amakina agaba Suez engoma eyeke Suez nga bawerekera abaire omu kubakulembeze baibe yo wandiko byenti obabaira akulira emizimu mu isaze eri ekigulu mu bwacha bazinga kwa Busoga Patrick Izimba Gologolo ndi Yazid Yolisigira owefe President Ricardo abantu bana mwena okusobola okuyigira akaseera kano mwebala okuyita mwebala okubaawo obubaka tulisiibize bungi ino aye embeera ey'obwire tetusobozesa kububitamu so mwida tusaasira ku mbeera eyo aye nga tusiibye mwebala okutuweereza obubaka abatuweereza amabugo nga nsubire ndigona gatuuse mu kifo ekituufu tweyanziza ino kantwala omukisa guno okwebaza fraternity yanu webale kuita kutuirukirira b'embanga waife mboine meya Bamu Lorenzi n'entimbu y'obisenayo mboine muganda wange Kongola Nasa webale kuida mboine Hajati Aziza Kaperewe mboine abantu bangi bana mwena mwebale kuida kuwerekeza nabaire mukwano leino mwebale Ababuko hapo Carry up. Carry up. Carry up. Carry up. Carry up. Carry up. Tagenda kati mwe namba koi.